Nedie yenya hoho kese pa ujaye hokọ ye so Awurade adom odena ba beka yensa edu ebenada de a unim se faith homeopathic clinic wonmo ba ene ebedi enkomo ahodo ne yesi e ba beka safa low estrogen and I'm say ya asemo low ye problem high she problem then say ye hono ho asemo ma ye brankasa ti mamini kan introduce Dr. Abigail oba ne ho ofe ne ho de efe se dog me ma wa kwabe na me doctor woni ho amaso adwome ne wa be maso bebu Dr. Kofi Amponsa dog ye mo akwaba na bibia boko nyame adum ho efe so ho boko nyame adum bibia ho boko ho ye boko de nyame ase mi amigidi dog bibia betare wani achi no ho yeah fansa say bibina mo sana ompeso omudi hu ye yes so ko ya che ya no kwe ma fe ya hwefo ne especially just social media dem say oda ho obi na so sa ya cho okra so ohun ho let's that who we be ti mama ko Dr. Abigail ho na doctor ene Dr. Kofi Amponsa me ba no so akiri wadaroma ye ka low estrogen no eno de he Safia yɛdanse bebre nyankopɔn enhia no onye okese mse samre yɛde enhia kese ema yahwefo nyina efa Adom TV so samre obi biara wagibre etie anase ohwe nyankopɔn enye mu nyina kese emse samre ya otie enke efetu HOMEOPATHIC clinic abribia ebenada anopa samre bia yehia ha ekaka ye ho kakra efa yapomuden ho na debia ya metai ka se yare bia eba ebonka ye but ya na ye mfa ya dwen enkoso anase ye tu nipaduane so ajeje mu edurumre bia enti ye ne beba ye ho so no na ade no aye kese anase aye gidigidi na anoso no aye den na akoye nsem bebre na onipa bi o so isafia se yare bi ha na anase bibi ye na esanse onya ano aduro no enti no o se obi na ato ne duro wanante abre wachi abre enti obi na ato ne duro but na enyesa yare na o yare enti mesese sa me ya oteme nka no enidaso ensaye to anamo ebra faith oba ye behwe bibia ama okama ama wonso anya wayaresa akra ha o hwe ya ye wo Santa Maria Abuya Junction anase Antieku Junction ukokuma senso a ye wo ahinema kokobe 18 muwa ena okota kwa denso a yewo Anaji police station ukoko Freudian so a yewo Poly Junction ena uko Bogoson so a yewo American House na ye number edidi edwuma no 0540 710 940 0540 710 940 nene Safia mpese mene emanu yeni nkomoki tuwe bi efa your reproductive hormone be a friend say estrogen. Estrogen no reproductive hormone be a boani peduan pa titu ne emma. Say estrogen level no kama. Then be a menstrual cycle so fine because ovaries no produce and adrenal glands so produce. And it say then be a ejina ne nice one as kama menstrual cycle fine. Ovaries no so release egg fan na say etunkosua no kama a bibia emma na esan prepare yen uterus no awode no for nyinsen enti sa nema we hu say emma so yade hiade pa enti say na ho de ekofom a ana say ekofom a na dwuma ekofom a obon say affect o menstrual cycle no enti obi o ho obon say obu nensa bosumi we ana say onya ne menses month we ya the following month no emma anase be a 2 months 3 months na emma obi on so a eba so a onya no 7 days but 7 days no bon se na eswate aba be a 5 days anase be a 4 days obi onya no 5 days na aba 2 days anase 3 days obi on so a se na flow no etie no inflow sabium bon se osport eba nkete be a 2 days na obi kwa the 1 day ohun ba akwa anima ohun enimu biem inti eba se nso a ewonsunsun so a edema ema no titu hayen papa inti no entina se emma sa dewe ensi but unse ye wadwin bi se anase ya te se
se oba o menses no emayi ana se eye esesa na se bia wanya fibroid enti no bi ohonom a oti se obi bo fibroid de duro ho a dawura na se wakope bi na wonom onkoma doctor bia en diagnose se owo fibroid ana se oni fibroid eno an se onom nuro na enti obanom ne bedu ba bi nso na akofo ha e de abre ni paduan sa estrogen ya nso eno esan akofo ma esan ma oba onya mood swing sese mood swing no wa onyare but okoko kete so a ontimenna bonso obu koto ha na obu akoto omnim ni sa owa wa so quiet onye okay with ni nipadua nankasa no onye on feel free ewom but onyare ena ye fe bibi se vaginal dryness eba se nso a ema oba wa se ho eye dry ade wen so tem bia na o se enka eho no mutimi eye efo kakra na emate ho no matimi ayemre na se hoye dry tem bia no no ho ka ni hie mu a obon se oba Philippines ebe ma wanya pains panti o se tem bia no eho timi eye soft kakra fine ena eno akro na so no esama oba onya bibi se hot flashes ye can say hot flashes na tem bia oba feel heat within internally tem bia ho se umuye ohye the temperature so ye normal awo wo mu a o feel heat no within ehwe wo mu so the same thing ni na sa low estrogen na e cause sa na ma we na eno akona so esan ma o libido esan ekofom kra e matenka ne kofom kwa na me no fe say atenkan so no eno na ma agro no so eso na se obekọ na se o da ho sa o kan ba bia enye yi a esa ifate na aya no otimisi awo ho kwan na pa na ne etense na idas asai se AC ho kwan because insecurity ya intimacy se uterus nim ma awo ne ma na ho se eye excessive nso a eno so another issue a eno so equity so until say me ma no so kwa don bo mo no mo pre ma ne tum because doctor me say de enye kwa atenka o ye bibia enye hwe in fact ma no ya na ha ferent intiminka na me kaka se bi se ekosoro bebre nso a ewonsunsu aso e de ma nipadua ntitiw se awosem obi oho no ma obon se onyinsen na se onyinsen na se onyinsen na se ebi oho a na estrogen aye more than near system no ehia nti fetus ne kotompa ese na me o client bi ofi US ne bae obae no se doctor menyinsen 4 times amaningi na asay enye se bia miscarriage na onya asa ono de nyinsen baby no eforme bia 5-6 months na asay edente bia ombekwa akotwa scan ya se bia ne nsa antimi anforme ebia ne ti no anforme enti o se omuyi totwene so no omayi ato atwe ni nyina no oba ya ye hwe ne hu se estrogen no e wo form enti e start man treatment e man ne ma ye we ene wawo no enti me se ko doctor Mponsa ho ne ja onso mfa mu mai wadaroma medasi ebechia hwefo na ya nyamiase on say Dr. Bia Kapia fama de no gidi se mema no so gidi se e boy ho because ye mema no na adwuma ni nyina gina so adwuma no de se oba na bi do kosoro eye se ti se de ye na e ko pepe enti ye ni nimba bi e be kwa libido no be basoro ama yenso ye nta aka de enti ye hwe a mema no madiki aka kire mo se be ma bi enya kokodu wo kwa animu a emohu do obi ho a ne de no mutumi se e se da ye adwuma yi but emohu because mpanifo ba ye ho pa go 65 years my bi oba ye say o person be man ye kese na msinsu na to bi extra time no mamunya de na fa yi woduma enti ya fi na be ye wi enti no oba ye so ye aduma no ma won so tu ye aduma na wonim se ye say ye the machines bi aba ye ba no ya kra machines of mame prophetess abedu machine no ubewura mu a eyi ni bibia ntimi hinta machine no ero de oni pedua nyina buam for some time ade bia ewu ni pedua mu bia hinta bia no fi na aba e wo say yipi yesium say esi ayaresa no aye dynamic konanim nimdia ne konka ne ya pehwe esi aye ka say Dr. Botu ne doctors ni bi so China omu ginimdia de abanti eye baby ayaresa nimdia be koso de esi pehwe ne de bagana say da bi obi bi oyare ayare a che won so a obre no obenya ayaresa no nim say yade makwa yade na bibi so ne ba ye wa fidie bi e de aba bi du week we mu ye bie say e free if you okono oba ohia obetwa bi kakra na no ba na so wo smartphone a betimi akonect ama so ube ugina so a na ayi uni pedua no die pedua ni hia protein no water level
body mass index no bibia ye woni pedua no ama atechema eno be sa che o say so woni pedua no onum pe no ha ba mu a ibi wa ye du nko na ese o fa ese o ye exercise kan ho obi wa wo fa adu no enum pe no adu nko no fa on sa ye exercise no ibi won so aya arthritis no joint no say the ACM ukoye exercise bi abo so a asa akọ ni nyina machine no be che enti ho no mfidie ne de ye adwuma na won so obi ho be ba no o se ne yade wanu maduru ache de enti onu maduru che no yade wa anye hwehwemu ahunu yade no a uben maduru sa enko enti omo nu di omo timu nu maduru na yade nda so no e woni enti a enko because one kasa hu yade what is our chest pain be a bit me heart attack and I say a ye other thing but onu maduru ubekọ no oda ho ye duru asra leboso o se ne yiri ehwiri na butu ntietia no se na be ya e pain ne beko ni nyina ye ha wani ha wani no ye duru butu ache oba ye be mu odu on say ayaresa no ni nyina be gina faith so obi beba no wachini abra no numura oba ye din ayade ne ko because ye ya ahoboa be bia yade achi kwa obi a ne ye kohwehwe na yaresa e de ba enti faith ye din fidie aba week we me free screening fidie mu no this week ye tia no mesel se bra be hyem bi ne be hwe se de sitie ne mo ayaresa papa mesel me number ne tudwa akra ha de e wo Santa Maria e na wo ko takrade a ye wo anaji e na wo kokumasi a hene mo okoben bogoso ye wo ho na okokofo bia nso ayo ho misel fa number no freye wo de oba nka wo yade ye djuma ne se be hwe yade ne ya pe yade kropoti ama ho odu a enche ebeko number no 0244 583859 0244 583859 mesel ese wo bedu a wo de yade no de ti bia de wo de chinchina bre le ya ye kwa akotena se bra oba ye be hwe ama yade no enche ebeko yade bia ye hwede ebu din de ya mudi ba ya me adu nti hubeto Adom wase papa panti Faith Homeopathic Clinic na yete won kano o ya ronko ade aye nko ho enkoje ayaresa every ho ye nkomra mamboatema ye krado ye kwaba